Avela tunia Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow vejosi kaiman limna kahin nai kini nahi tunia host studio guest psycho he the very young talented very handsome zong he smart zong he and then he is also the #1 YouTuber in Kuki society so let's go so he loving choreographer zong he ama he choreography lam lang so let's go so multi talented means choreographer singer so artist zong he in acting lang azong lu da hin amining hin panleng min lun hang mi yes of course ama mi pio sin na het diu ta san min amazon impact tv cookie channel studio ahung ta zin amazon lim na kahin chule ma chung azong core committee thalangin ki pa thu kahin phongin he ai le min lun hang mi ti mi o sin na het ding ta san min na everywhere youtube ai lo le mun tina hi enjoy kahin sai bang su youtuber khat jong na hin na chule ho Kuki society ading #1 na hi in YouTube hand lang and then your choreography ga sele wow hin na everyone loves that ahile minlun hang mi kititin le just minlun hang mi mi usin a het nom ding ta san min na minlun hang mi huya ko na hung ham and a family a story ama parents ban the family members si bang mahang kumizat na hitam lekha ichan na sim ham ti mi pin jong het nom ding ta san chi cham cha introduction na ga nei de okay ga pat na ding chu kamin thung hi thang min lun hang mi hin na chule thang min lun hi ai mi te ni seva la chu ho pon na za dang kolte english te mail ten asai tingal la chu ha sa se ven na chi jai kamin chi ka hin la chama a first pen kala do a min lun ta chu ka hin ko hin chule ke hi to be honest sakit February 18 la kun kum som ni re ni ka hi pan ding he guys don't forget to wish me it's a hin chule ke ho hi mi saul ha bom hu ang ki pan ka hi win tu a hi le khasim ho to le tham ho sia to a hi tui bong kam do winga ka hi win u cha mi nga na chule ke hi ata pen ka hi chule kan u le ka pa to a hi le kha I chan na sim ta to le kha to hin le kha mi chuna sai thing cho sai ding a chu le kha mi ka biset ka hi point but point mo ka thoin na ja chu 12 chan ka chain chule graduation chai di ka ti a hi le piti ham to le tham ti dia na thil dang dang on ki boi pi le chon to ai kana kai zom zo to point na college so ti ja to ai kum thum hi ka off dan nam tan na ti ja tu kum ma hi BA tha sim di tai ki gong kai ka le kha yong sa ban sim le lang ga ji tu lai le kha sim san lo le na poi mo hi a hi le acting le la sa lang chu in jo le ga wal chi hi na choreographer ki ti tinga le henge ho Kuki society a hi la sa them chu le acting hi itam tho na we na very much is there ka atam me ai wa choreographer ki ti ting le mi on be se pon na so ha ki be se pon how do you rise up how do you become a choreographer na hongi ham what inspire you ji na insai masak kan thai de thiang ta sai dinga chu I never thought I'd come this far na hi dinga kan ki koi lo hi lam di te ngai le lam thanom ki tam hela na hi jong le hi tai mi he the khati dia to hi chan ge ya hin profession ta na hin gp dingai kana bol be shel lo hin it started very small and young na kumang se dang kating class 6 7 ka hilaya para chu na he do chu step up dance movie ko na hi chi hong ki pat laya kon mun tina hi mi zo si ko lam na thanom cho chelaya chu ke jong hi chelai na chen ina pha na ke jong ja all along ki pan ka hin loi la pai ho to ke jong le like time passes phat hong chi chi a le mi zo si ma kip ta na ta chu ke ken wang kana nga alo na kana nga ya ta chu kana chi bi pai pa ya to ai chan hi kain dun pi ati chu kain se no me ye ai le lam hi chi lam pa hi it can be achieved by hard work ham la heredity zawam chi lai kai na ga sai ma sa thai da thing ta sai dinga wang chu it is almost close to impossible eho society sungai na dan khat hi professional gp di wang hi very very bad hamsa you won't have support ang no original family akon na kay mahin ko ta aba azong hi family problem kan ha face thawin na lam ji ai tu lai le an ki chipen ki phan le am mon jong ein lung se roi ta ve ta piti ham ipisai jong leo ki nom ta lo ki bol te te na chi pha da chom hoin jong ein gel thei dong ba akan ta poi ta chu ein mo support dan ben ke
tua awang kan nula ka pandong sia sa point na IPCI lang hi dance khat hi professional hin GPD ham ti tiang ai le first of all platform lo lam ti tiang ai le ne chula function khara khusung function khara iga kemo ho hoi ji hui jing cho heta min artist bangana la sa ho banga akwa apei lo cho ilang a cho but that is why it was very hard na tua hi kahin bol la cho ho chu sumlanga hin anki suboi lem hi chan ka pha lo di cho I would have quit a long time back na chi ja hi sumhi gel mas ale wang chu chi anna hi thelo ding hi na sumla kan ki suboi lo wa ta chu ka bol hin na chu kana su ai le tua hi mi ho hin a value zong a ha adan a value a time lut dan hi ain he thim ta na tun wang hung nom chat tai hung nom chat tam na ai le lam khat ga lam thai ni ha body flexibility is very much important hi na ni osi chu lam thai so kai wanga flexible khat pa ya za like Hrithik Roshan or Michael Jackson na ho in ho Bollywood star ti tao te Hrithik Roshan ho ban le Tiger Shroff ti ho a body khat flexible kha hita bang khat nang chu nga na how do you attain to achieve that chu iti nam ngami chu flexibility pa ho yeah everybody wants to be like flexible right but ti wanga chu everybody don't want to work for it chu le aha na pen ni sei dinga hi le it takes time na phat alu dani sei di bai chu flexibility achieve na dinga wang hi phat alu mo mo na it is a regular job pati nom chu daily basis abo ngai chu kyong pa hi I can pitisiam kalgi pha ko na le chi khu hapta khat ka bol wa hi jong le hapta kit le ha ta chu ta banga chu ni si a hi workout ball jing ngai na it is a hi it is special ha jong ha hi but nang jong na ball le chu if you are like if you want to work for it na ni si ana ball zo wa kum khat ta bang hoi ta jingkal sin ha si le ta training nain ball zo le bang chu you can achieve it attain it yeah chu hard work nga ko na achieve ki bol the he ti chu hin na di yong di ding ka ta sa na hi le lam lang chu ga koi roi tin singing la sa theme jong na he tin why not you are here in our studio in fact Kuki channel studio hong na he na guitar zong in even and then his guitar here ho pu Eliezer Baite and family Israel ako na sponsor i bol pi hin na tu ni nang hi yeah Israel ako na sponsor ki bol guitar hin guitar hin mang chan lang singer khat jong na hin la khat na hin sa thai de viewers ho chile kai ma in request ka hin bol he okay ama sa pen in artist min thang ta jang kai nai poem room singer kai boy la no problem tu hi kai no ho sungai na la kana si masat pen chu ko ya dinga ka si ma bang sai down tin la and this song is written 6 years back when I was in ninth standard and it took me 1 whole year to finish this song kum gup lang chu la lui thim ta long na hoi ta bang recording ni hoi ta bol tha de ka tin na ala mi ni kan ti ngai le lung si thi chule bu si ka ve nei ne thin no problem lung si thi okay ya din lung si mel hui nei sa ta go cái lung si lâu giông khi lâu cái nay lâu giông lâu cái chim lâu giờ ai nay sang ô cô yeah oh girl yeah I just wanna hold you tight I'm never gonna let you go. Yeah, I'll be there for you and I will stand by you forever. I love you, I love you. Không sẽ hi, okay, ya din lung si mel hui. Nay
sang tango ô cô cành lúc xin lâu gió hay lâu cành nay lâu gió hay lâu em thêm lâu dài đây sai nào cô na lâu sẽ na ni chân ô năm ngày khi cây tiền ha sai ô cô vẫn sẽ đủ mèo hơi Lucy, okay, I didn't Lucy, mèo hơi lấy sang tan cơ Wow, call pang cái le talia. Piu sin ko tabe piu chena lai la mi om pon. Kai wal sing ina. How pidira I wonder na kalunga dong iti choreographer lam le la na theme kin ina la na sala your voice is very unique hikin ina. Thank you very much. Iti how iti pitiran ham se hin sai to di. So acting song kan boza kin na lai ding hin na. Kidang ina chi hin sai to di o iti dan. Kaya talaw jo. I was born with so much passion na. Born na hi chi pilo thi lai lo na but ka ball chop jing ti da na. Kaya talaw khat born na ka thanom so ke na chi ka ball de ti cha dang thelo. I don't know, I just feel like I must do it all na. Born na so ka ball de ka ti jing so. Khanam na pen jong di lo. Born na thanom so ke. Ta na voice na iga ngai le. You know what? Hicilina sawang so it really moved my heart. Na emotional hin na. Koi ko ma dedicate na bolam wang ka hepon na. Ngai le zingin recording jong hin boloy loy in lang official music video in gang agang in jong hin so do in tiskin jong kaga se hin tin na. Ahi le choreography lang ahong kitin lam na. Choreography hi short choreography khat kin jong kan mukha o boy nu kiti khat khuna galzang resort na bolo khuna hi chu khu a hit he jing ina just sometimes mi kui masa a khop pon na I governor he ai le so pi mai le ho I be te na ga ho ke san jong na kai sang da na why only this much bidding only just minute is that much minute like 120 na ke khop lo so na bidding ai chom khat khuna bol ham chu khu and then what hi chila hu bidding ai tamong khu bol do dinga I inspiration and one bol ipija chom ham ti ti ngai le a ha ja ha de lu ja ni hello chu kichila khu chom khat chu na kalam na ko tang choreograph in siam na dinga khu it took me like 2 whole weeks to learn na chip na dinga jong haptan ni lang lot be ki cho chu hu chila khu chi lam ko them khat ha mong chu kal dang ka bol ho sangai na chila khu phat ka sulu pen to be honest na ha jong hai in chule ipija chila kain thanang ti ti ngai le comment na jong kapin in na ipija ti ti ngai le nhiều lại gel đó na simple thế đó chơi đừng ngã chu childhood na memory khá là giá chu mi dâu sen giống na anh nhiều lại gel đó cái tệ hơn ta chu chỉ làm khu cái đây là này chu ai lệ na partner pa yung ko team le kit zing na ma ko kui ham na friend ham ai lo le kui ham ma khu mi dâu hết đang kasi nam chu le ma khu amin lalbem hang mi hin ma khu my blood brother kapin pi kanama ma hi aneu pen pa pasal mi li ki na ke ta pen chule ma ya li na aneu pen na naw ta na wow naw te te cha na ga ki tho thai si vet na hi le na thang bi cha thang se ro min na ji chu family zing a ji lung gel ke bang lo hin na ken mi chom da na ka hi hi naw su a tin le zing ai le ka ga vet na hi acting le singing chule choreography a hi lam lang hin ha lung ru devin kamoin na enjoy say han video hi chi choreography na bona o boy nu na bola tama dang ipp video na choreography na YouTube channel hi lo dang na ip na show do ta worth mentioning say ding alom khat chu hele ken passion dance studio kain hona na ta dang ke khatan passion dance studio kain hona choreography mas pen na ke ho dim crew chile ke ho crew hi na where it all started yan chu reality show chu sampur talen han kain la khompi na winner kain la khompi dim crew ke ho choreography hin na jabi koi bar khu chiku kalam nau khu 1.2 million patan na chiku
chihu it was a good start na chihu what mentioning khana hin chule adanga sei dinga hi ibi khamo sei dinga tâm vào lắm làm dang dang PUBG dance na PUBG pen nong khu ahoi lein likes 11,000 lang phai na wow PUBG a pen jong hi cái dấu thế anh hiểu lại studio hình lại là khi làm sao thầy buồn na anh gì lại cũng làm hơn được boy đi hiện tại mình luôn hàng mình choreography buồn na mình thằng tạo tạo chứ lại mình vẽ nông tạo tạo lights tam tạo muốn họ video này là thùng mix gạo bò lo thì tin vẽ hạ na gạo này thì mình video xin enjoy na bò mình chỉ cái giải là không bay kiện hơn đi Anom zi o December shahi kum dong na to le tham ho aga hum num do ta anom zi o December shahi kum dong na to le tham ho aga hum num do ta ai hin sing pa chunga ki pa tu say lo thai lo tin til go na zalim mi he min ka hong ke zle himla iti bang se ka hi ni lein ka ngai che jeng crying ka vei che ka ngai ka vei ren che जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा चाही तरे थुन ताकबा मितोप चान लांदबा ईग कायनबा machin manaw shitnaba meitai lei makap khiba samlang farasa khiba kaura bar kaujin thiba kangle chasa you did me wrong you did me wrong you did me wrong girl you did me wrong you did me wrong you did me wrong
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Oh boy, nu namin pi ham boy. Za ta lâu viên nay hin say pi in. Nui hiu hiu chang nay hin ben. Mel hoy nu. Oh boy, nu namin pi ham boy. Za ta lâu viên nay hin say pi in. Nui hiu hiu chang nay hin ben. Mel hoy nu. Hey, bitum ta. Mai poi nang chi yang. Bai nunga chapong so boy ngai boy. Please. Mai poi nang chi yang. As now chana ham tom ta ve. Ti ben chi de. Bai no pong so boy ngai boy. Please. Koi chon mi ko ve. Sei tam ta ve. Bel tau. Come on. ai le video nalta ta lam na ho chu min lun hang mi a chu vel hana nei tawin ke holim na chi pai ki jingo hitin ai le hi chi lam langpa hi lam hi chi lam langan hung lain zo na struggle dan hin sei na boi dan ho tam ta hin sei na hi a ai wanga chu kun piti da ha kun na hin ke thopiam hi chi langan hung lung lu na hi your friends or family or koi kun hin ke thopiam half ai lang khara chu ei ma na passion zal ei ma tom ngai na zal pan na zal le pan na zal jong hiya na chalo thi lo ya lang khara chu le without my friends my teammates without my parents ka loi ka pai ho chu le ka family member na in ko te zaw lo wa chu i ma kai ki lo ding hin na I should say it's half am hon jong I support ho na ji a chu hi chan ong thei ke hi half am ho chung a jong king ma mai ye a hi le hi chi piti da ha acting langa hung kit hitin na acting langa ga hung kit ji chu acting jong na bol hi in na hi chu acting na bol hi film ma ham a hi lo le nang ma personal YouTube channel na ki hon na short story hon na thon ham ep ham acting lang pa hi ne khat intro na him bol thai da okay to be honest I've waited quite a while you know cham cha kan nga in hi jong ai langa hi ai ma self sida self promote ki bola ai mal ai man thil khat talent khat chu platform ki produce ki bola wale koi ma in ihung happy no ding hin na ji poi mo ka sa ja chi ke ma ai ta hi loi le pai ho to kong ki ho tu wa ai ma on production ai short film ka hin pat hin na tai ni bu kana bol in luckily I think it was a hit oh I mean nan sai khat chu the orphan boy hin na tai 3 lakhs va lang thing tele kilometer views so khat chu le the morning walk hi jong chu 3 lakh ma va isi story na sai tani so episode na hung chi di dan ham story khat khana na ki chai sa story khat khana hi jin lo na ki chai sa jing na sei be ding a chu na ke acting ball hi acting langa hi focus sang a chu na focus no nom che le mi ka vet sa no nom che le fighting scene hi na e langai ka vet a hi le ai
ki mi hong phana them na ai ma community sung na ka sei dinga chu fight lampang ai ti aparai kan sit jing khat en athiam khai pon but I want to contribute what I have na ka bol thei chan chu ken jong contribution khan tu na dingin ka mang chanu min cha chu ka short film ho hi fight lang nge na achi na fight lang nge na ke chai da bang hi cha chu fight lang ka focus a hi ti chu khain ale acting la na hong ki na hi le fighting lang ki chu martial arts hi lo le kung fu type thim ta bang ka hong lut kin na hi cheong chu na tala nei kin choreographers or kita actors or singers and le langa so martial art ti ta ke lang I don't have any idea na ka hapon it lang na hong lut kin I pi tra hui langa chu fighting lang mi to kidal dan ai lo le chu hui langa na ga learn kit enjoy ka sei banga na than na tam bida to hong Chipinthei na ja chu pai di penum lo bo na ki bol sob jing zil na nei jong ki di lo na ei ma thing hang pa style de taw te na ti lo ha a koi ji ke le ei lang ei mi a hong phau do hi zil na nei na a haw a vai a ki point na thing hang pa style lai time ki mo bol la ki bol top ba ki ji pi da ni o a hi le na hin ho film in the real life ala fighting ata na bol tang mi na vo kham ta film ala ata na man cha na ta neo lai chơi lên na ki kho thâu cha na kya cha lai kum cho to ai kham kham ma cha pang za ki ba ai ki pil thâu ta cho chom khan lai wang chu khu ti wang ti anewa para peace lover harmony lover a man full of love a man full of kindness ti kana din na kana chi pi jai kina lam pang ai unless I lose my temper na phulo helwa temper khat hin man sa khot peng sa na leng pai ho ti lo ngal wang chu kina na ding lung hi ka nei beset poi tu san zong very soft hearted na kind that's what ai wang hong kho ni le khan zo lo zong chu phalo chu chỉ là tu lại ta hi pha chi emotion hian lang temper hi jong le controlling ti hi cái gì zin lại ta ati na mo lung han lung som ki ti hi si mi ngol ho quality personality khan hi na di lo mo hi na sei di na hi le la khat ga ngai kin hi te no chu nga ngai na pi ti da mo ko koi lo di la hi na ga sa ma sai pau dang dang na sa ma pau dang dang ka sa thau a hi le pau khat to ai ho Kuki to ai ho I pau hi lo pau dang khana la khat dedicate hin bol kin no viewers so le ke ya ding le ko ham khana ding pau dang khana nan sa ki ngai te okay English la na sa wetin to ka lang sa de le you are a reason by kalam scott YouTube azang kana cover kha hin na live na ngai de te there goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I need you now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see you are the reason. Chẳng gì nó wow ngày lễ gì nó cái báo mê bây giờ này sợ bị gì ngon concert đó bằng lệ sum tâm tạ mình là bị thì toàn cái báo lễ gì ai mình làm nó sao rồi là ngày in họ English thế na Western làm nó sao là ngày in cái báo lễ gì ai lệ cái hồ lim nó họ rằng assault tan na la ông việc này cái sợ tan nó lal tạ din cái tạ san in cái chỗ tôi có mình break chấm chai cả là hết đấy mi very solid mi pi ho zo si choreographer actor le singer min lun hang mi do ki holim na chu chom cha break na law hitin break hung ki chai chai la ka hung pai jing ding ama story su nai nei ki ding hi break chom cha ga law hitin
avelin na bon sabin lem na kahin nai kin ina hinja kahin sai bangin milun hang mi to ki holim na su break zo sun ina nai win ama thusim chule langai ta zo ingai ta win tu in break zawin aban ga si pai ki jingo hitin phat delay lovin ai le milun ko ma ga do num su tu masang sun Bangalore langa na si thu ki zai na choreography purpose ana si ham la studying ana si pida wa ka hepoin na naga sin sula na hung kile kin in naga sin na story chom sa na hin sai a reason azi Bangalore chu keima gelda na thai dinga wang so I went not to settle there na chulanga chu hungum dending main tong dending a chi kai point just for experience na chilo adu da mi ho chadan adu da min asai chu gam pamai pol le duga le de na le cho adinga chu ka chi hin ko ti banga chu ka chi purpose cho ile dance studio kharai na music academy kharai dance also dinga ka chi hi na to be honest think that say dinga chu it didn't go very well na the business there wasn't very bad they couldn't have like many students na but there were so many other opportunities dang bol hetam pa azong om na lam pang azong am hoin jong kahin god pi dang am adu da denin lang len jo thu pi zo azong ste sa huwa zong na perform theater na he jong le chilanga chu ka settle nom lo si a chu na I took it as a chance in langa kileng ting in langa bol thei bowling ting kam mi ka sala azong in na bol thei bol ma saing ting try put then phan de ti hi ka gel kho je in lang ka gel kho na zala chu ai in langa hunga plan them khat to hung kile ka hi adi na italen ho I bol thai no hi isopi I society ra iman lo le na ipi ka na jam masa su in sunga man masa chilai man masa di promote bo ngai ting na polang hung hin te na adi na thil bol so adi lai pathen thil gon khat zong hi mai tin na ta banga thil hung ki gon so hi le to hi ai ho Manipur awang hi tabang platform base ba India sunga ga ve dinga na ho TV shows tam na Sony Entertainment Television Star Plus sa hun DID ho mini ppm tam in so ho thanok na nei lam ki go ding ti ho tabang na lunggel ma tabang ho ke hi ka tha nom tho chu ba ke hi ki sei mai le na solo performer hi ka hi be set point I will need a crew na a very good crew ki vat ji hi cholam panga chi pi dinga hi confidence ka nei zo ji point na crew ka dein crew hoi ta ki thopi thei ding chule support jong ai ma ding hai na chilanga chin dinga chu sum jong tam tam ding hai cha chu but tu ta dia bang hai na ki god na ki nei be set point but I hope someday in the future na crew hoi ta ki nei ya ki dam thia ki phat thea sum le pa ya ki nei zo a hele chu ma ban le chilang chan gi ang chuก็จะเอาที่ดิ้งถนนระวังกันได้ถอยนักก็จะเอาดิ้งสองก็ยังก็ได้สิซึ่งใน performance ไว้เป็นอะไร international level สัญญา perform ball ที่ขัดในหินนะจะชูโดนจะล่าเห็นเด่นหินละนะแล้วมา support balling sponsor ball ดีสองไอ้หัวคุกกี้ society อ่ะเป็น ball ที่ตาเขาที่ตาอินวินไหนแต่บาง young talent หัวอีในหัวฮีลัสทีมเห็นไหมแต่บางหัวฮีไอ้หัวนี่ support เราคนน่ะ support ดีทำนะมีปีกว่ามาก็กะใส่หินตินนะ support ที่ ball โตหินติน sponsor สองคุยห้าม ball ที่ ball เลี้ยเห็นไอ้หัวที่มาเฮลองนะไอ้หัวพัดจุ่มนี่ไอ้หัวมินทันนี่ไอ้หัวดิมาเห็นที่จุกินจังก็กะใส่หินตินไอ้เลย acting ละงาหงกินหินตินนะอินจ้า short film มาสู่ fighting ละเห็นติน fighting เสียสู่ปะกิจใจที่อมนี่ว่าจะก็ตาสันปุ่นทุกสิ่งนั่นเป็นส่วนน้องเตะดิ้งหินนะอีพี role เป็นทำกันให้ป่วยจำจะฮิจิacting นะบอลนะscript นะเสียวไอ้เราเลยฮิจิจำจะนะหินบอลให้ได้ฮะกี่ให้กำตลอดเหรอจำจะให้จังเลยcái hi ka thanum nei hi emotion lampang ka thanum men na emotional acting like a poor guy chila ka tho zo si jong hi chilam pang cho hin na khara cho short film thum ka thoi na thum zo hi khat cho hi le number 4 kan nei ana ta mi phalowa ka ki sa na hi na moral ta ngen ka bolin khat cho hi le the morning walk cho hi le numei zinkal si le pasal chawai na tham khad in numi ho walking lai ho ana su kan the jidan ho in na khat pen choi le like athenian again theo mi pho na ki thopi na lampang hi in again the again ka thoin na hoi lai ta sin hi ki bol le phadem nangel ta na phan ti ti chom cha hi ale chom cha khat bo na khat cho
ka sort of movie khara chu an hi suwa ka pan na hin na suwa ka pan na chu ka in nei pu hin an ei pinom ji poi na ka to phan le na ka to lo tianga le anong ei pinom ji poi na cha chu an ka ga ne dinga hi aman ka kong chu sia la chu a sia la ken lei to la para chu kong kala an ki tang law san ho san na ka kilo polong ka pot an ka ne na khana hin na an chu ka puma ka ne chu chu kan tho ding na ka bi tho ding heng tho ale an na man diom a kho poi na ko dong na man the nu pa nang ni anom na lai le chun hitin gen thei pong na wow trongใจวันจนเกี่ยวกับทำวันดีเส้นนะ very emotionally very emotionally นะ inspiring very inspiring ที่สุด so much of talent นะ blessed with so much of talent เห็น parents ส่วนอันนี้เก็บปากให้ดิ้งกระดาษสันนะมาสังวันจุด they don't but now they will ขัดหุ่มดอกไม้ไทยตันนะมาบ้านเรานะมาสอนจริงๆก็สิ่งที่เห็นเลย choreographer ลำถนนกันนี่สิเห็นคุย who inspire you the most ลำละไงI have a lot of inspiration when it comes to dance na. Dance ro hi ka favorite nga na hiu na ko ilen chom nang ke point because I love every style na ke hi ka wang phan na khat hi bol pe agti a jong le bol pe u sing ngai sang the na len tum nei bi set lo aban le lam pang ti lam zo si respect the na adu ada ballet hian lang contemporary hip hop b boy bon ai ka ngai sang ka bol the nom cho hoti wang chu ga sai thi ding awang chu lam e hin thanop sa khat mong choi le step up tu choi le like e holang ajing a chu dance revolution kharai tan na but what really inspired me was Zeboa Kiss crew ne rakha amo hi classic tharai ta ben like ki ho neu lai na ki ho neu lai a amo chu world best crew jong ana hiu na Zeboa Kiss crew ki ti amo lam khu kan na vet bezing ana hi le amo lam tan ko tha no ma jing na amo chun like they boost my passion na amo ko ka inspiration lane why I started dancing kating ami amo si ai la lam la kana vet te di na mi pi hon sa na bi na Kiss crew ai la la nga hi la nga bang he ke amin chu na hin sai thai jing de na khoi ham ai ho la ham ko ki society a le e ho hindi ho la ko ho la nga na la nga hi la nga jong hi len chom ju ka nei di point hi jong le tu lai new generation na new artist lang ading ka ngai sang pen e inspire pen ni wang hi Ed Sheeran na hi I like the way he performs very raw talent na adu da auto tune ho jaw lo live performance ho guitar ho to bu na acoustic ho to bu concert a bol jo ko ka ngai sang ma jeng ke jong hi acoustic to live performance bol hi kem ka tha no min na trick ho to sa nga na ta hi ama to khun ama khu copy nom pen ne ama tabang ko kahinom pene ka ti de ahile injo akida langa fighting langa to acting langa la amin han khat ni anin hin sai khom fighting langa na akida langa kung fu ti de ha martial arts sai bedum lo picho fighting langa bang he no doubt Jackie Chan acting hian lang comedy hian lang fighting is ang le Jackie Chan is na khan hitai na fighting lang si phat le convention le convention thelo khat choi le Bruce Lee na Bruce Lee the master martial art na ama chu number 1 na hiin but when it comes to acting I prefer Jackie Chan wow na thip na to in na icon na idol ho jong na sa thei nga na hi na si ja jong hi chi achievement jong hi na nei hi ti yong ka ga sai nom hi te ai la YouTube channel jong na hong in na YouTube channel ne chi YouTube channel na hin honda ne a reason so la epc ham na hin sai thai de lam thanom khin la sa thanom khin acting thanom khin so le ai la nga hi kon hung lamin adu da ti poi na but that's why I
waited for a while chung kha kana ngai nei le kana bol bon nei le ima kan ta pun na that is when I started thinking about I should make my own platform na then I found out platform hai pen chu tu la khanga de nga YouTube hi na ti pa na hi YouTube be hi bol leng ke ma le ke ma platform ka ki pezowin ka talent ka bol theina thim hi jong len ka thanop na ho hi mi to ka share mi ho vet thedin ka share thedam ti chu nungel kai nei cha chu YouTube kai hong nei le pathian phat theina chu le mi pi ho support na zalen na YouTube chu hai ten kain chi pi zawin platform de na zala YouTube kain par khai YouTube min lun hang mi hi jing ha min lun hang mi YouTube channel hi ana subscribe ho chu ana subscribe ho hi tan na subscribe lo ho in jong aganga subscribe na bol di hi ti chukin jong kaga sai hi intin campaign kaga bol pi intin na bol te di hi ti kaga sai hi intin a hi le twin mi het khat jong na hi tan min jong khat ka la invitation jong na hin bol nom ding na chu le min jong hi lai ho hi chi mo ti ang na hin kong no ja chu mi yong ga het thai ding na ne dan ga dong hi te ipin na du pen nam ke he thing ta sai dinga chu mi khoi sa be se dong ke point na makeup cha jong bol thelo sam ka pole lip guard ka ne ke ki jing na ka ne hit ki jai lip guard ka ki pole ti zo ai jing en chilang pang chele makeup lam pang hi na ne la cha lam pang a jong hi makeup to ne la cha lam pang a hi khen tum ka nei be se do bi ho mai si i ma zo si du jing atui phot chu ka ne jing na tui phot ne sa chu ka du chu sala lai pisan du pe na sa la nga hi a ki hun dan na po kit chu ka ho de ba ngai vo sa ka du chu min lun hang min bo sa du pe ne mi pi hoi cham kan lai na ko function na hi lo le invitation lo le private invitation ina na ko ho mal bo sa wang su na no hon pi tai di hi ti ga sai o hi tin a hi le ipiti ha numei langa hungo te na to ai chapang sawang ni na but we have ti su I dai khat un je na I tabang numei na dai am nangin okay numei dai lam pang ki dai tel thuin te ki dai tel ma ta ne tu chun numei lam pang hin ke jong hi ka serious thuin na numei ti te nga hele first of all I want a God fearing women na women of God tau te pathian ging pathian ta san Bible tu ni tu pi nit ki mi chu na in sunga jong pha mi pia de ang pha azia de ang pha mi ki ta ti na hi jeng na ju khat nei hen lang chule ani na de nga chu looks doesn't really matter to me character na looks may attract for a while na but thoi ta iga lumpi ding tai ga gyal te nga lawang chu character chule sunglam pang hin tu pi ka sai na chule hang di awang chu kanu dei jong thau chu kanu le ka pa za ding na kanu to ki tu ding ka de kanu to ki tu ding tu tia hi le inu pa dei chu inu recommend an bo kha ta tu ta dia awang ka man jong chilam pang ha chu nai point na beset nai lo pressure pi lo pressure kanu azi su chapang chang na hin la hin na in zo le ai ho Kuki society hi ichi pi khana hi zinai mazinai pa hi PTA ge lo hamna mazinai ha bol win na you are still very young na pang chan hin la in at least 30 nang nga te he kin ke ya khona na thai na bol de na we have to sign like a star na khat be bol do di hi may lang na halu be se lo ni nei chan nei na gi lo hil di sang na talent hoi hui lai pi platform show of ka wall thia hui lai iti kai khat thia ka in sum ni kai ma chule ka nam mi te ka dok sang them ti ha gona na gon ding he ti so kin jang at ona ka sai hin tin a hi le na hin khwa ding the most nai mil thai ro the most difficult moment in your life and the most happiest moment in your life so pass as EPP ha moment khát na hin sai thai da most chỉ vắng chỗ cái thầy thế cái hi tam tâm vào when I enjoy fully na cái enjoy tiếng là hin full then cái enjoy gì na thì ai every moment is precious to me every moment is worth me remembering na happiest moment lang vang hi it's always a happy moment for me na actually worst moment vang kanai khach
but say đi ông già thật ông thổi na cái say đi không nang wa ge ki gel hitai Okay. chuang cha okay cái say na that is when I broke up with my first girlfriend na that was 3 years back. oh my god Since then I've been single na so para chibang chu wow it changed my life I would say cái hin kho ka vet dan nong na chanam khara e hial sa in na phalam panga but it was really horrible. yeah love to here it's a gift of god na ki lu se king lu chi it's normal But there was the best lesson I've ever had na life ading a lesson papian pen dan ka gel chilang awang sina na machi zap tan hitan no I learned it I'm glad I faced it na final life I experience some ta ning ar hin ai le to ai la recording is that na chai tam upcoming ngai ka bang na ne yam lahi alui ho ku la kana ha sa ha ro tau te so le seiding a jong mention the yong point na la jit ka tha no min la sim ka tha no min in sung ha sat ji le chule support ki wa ji in na la ho kan la ka sim ho hi amang thu in na kan record jo ji point ti bangen la sim sang kan nei tho win na tu a hi in sung mi ten jong tham khat in phacha taw win na tu kuma hi album khat be hi ki bol te re ti kalung tu ba hin ti za chu mi pi hon jong ananga jing wen lang na support du kain ngai cha jing ti hen ju kain Sinom masatay on the balls on the ball tay ten lang na why not people will support you na in support na ball tay kin jong support kan ball de si ga sai hin tin ahile tu hin piti da ha achai na lam jong hita in na iga he be nom han chu hi ahile dang ma hin khu hi tu hi ipp plan ne yam ma ba na hi ipp bowling ja na ki go no ta chun ka sei tan na dang khat choi le tu kum songa hi album khat be sem te ding ti hi ke ma lung tu khat hin la ho ka ki su tu lai ta na mi pi ho ko ma ka sei nom khat choi le lyric dal ta na nei va le nen pe the na lai oi hin lyric ho ka zit lai ta ka su khom lai ta hin na ti jong chu hi en chu le sei thi khat choi le tu ta dia hi ka in mun kam do veng ti bunga ka in mun ba kho na dance studio khat hon di ka gut lai ta construction ka bol gut lai ta we hoin lang hi jong le lam ga jing na thei ding na class ho ga pat na thei ding khat ka sem gut lai ta hi ti chu mi pi ho he dang ajong ka dei sai na lam thanom no wa le maybe after 2 or 3 months it will be ready sia chu admission hong ge bol ba piti dai ho renowned choreographer ti taw te Kuki society ama noya lam tamta lam jong hi za dan hi na contemporary na ti hip hop na ti ke I don't have any knowledge about bon za kya chulai chu na jil thei ti chu iga seo hi in tin a hi le tunia chilai studio an hong ke hon an men na very colorful very meaningful impact tv Kuki channels adinga jong history khat hi dinga hitai na nanga dinga jong hi dinga hitai a hi le iki ho hon I kha hon masangin nang ma in mi pi ho viewers so chule generation ahung ding nang ma younger generation lam langa lunglu nang ipi langa lunglu ho hai sang lam ho ko ma ipi thu vai la na sai lung nei ma sapang ta kai la lain sei thei be se jang ka nei nai po in hi jong le ka sei nom pen cho hi le tu lai gam sung hi lungsit na ala dai tai na lungsit na wat momong ta in peace lam pang hin ki happy uitin zat le nam sil le chen ai lawa le zat le nam haule vai a hin na ki ha su boy dau tin ki khen tum po din na chule ai mi sunga hin talented tam pita yu movin inam sungi ka vera hi le changdong keita bang ka tiran chu akuma ka ti na changdong tam pita lasa team ta ata lam team ta ata videography team ta ata mi hoin a het lo tam pita omen team ta thanum ta tam pita omen jong le in sung hon support poi ta na gp lo tam pita omen amo ko ma ka sei nom chai le hin khoi khat be bo ki nga hin khat be bo hin sung wa hi it is better to try na than not to try at all na ja chu na lung lut naw khat chu hoi ta na gp wa sum le pai ai lo wa le
hasan adang dang ho hi na ki zo sa vai le wang iman na hi lo jing hi in but if you really try if you want to give your 100% and if you want to go through all the hardship then na lo thau tho ding hai ti chu ken zon ho ko ma ka se nom hi in hat di bo ki nga hi in go for what you want to do and be happy and always follow your heart na yeah follow your dream follow your heart and be happy Impact TV Kuki channel ko mai pinasay no kasi nung penso ile kay ma sapang cha ima hi zong leng tu ni kichalai mo na no hon ki holim pi thei dinga na hin ko hi ka ki pa ama ma zengin Impact TV zong hung khang to hen lang kichiwa ko na hi mi tam pita hangdong talented nei ta ho zong mi het thei hung hi be hen lang chule inam piu a dinga zong khan to na machal na hin pejing hen lang hung hang to jing hen ti chu Impact TV kasi na ni kaya zong ka kipa win na Impact TV Kuki channel core committee thalang chule producer pa thalang ana sunga kipa tu kain phone chule mi pi ho zo sin minlun hang mi hi adisana event chule function to pi ta tai ho concert na ipi hi zong le ana ko le hen mi li la nga na ko sa ma hin a cover zo he ji chu lam kit ding la zong an sa kit ding acting zong an ball kit ding chule talent show zong an ball thai kit na lai hin sum zong safe ding apan som de ji chun minlun hang mi promo ha bol in a ball and then lastly ama YouTube channel minlun hang mi yong hi subscribe and ball te hoi te ti su kin zong avela erona ka ga sai hin tin I society o igam sungo inam sungwa young talent hi tabang inai ho hi ehwan I support lo wa hila kun support a ball de ham ji sun mi pi ho zo sin support na ball hi tin program inai ho chule video and upload ho la an sim ho zo sin na vet pi support ball de promo na ha ball le ai ho lai ho ki support hi di hi ti su ka ga sai hin ti ki pam he jing na tuni zai na hunga na part busy schedule hin kai lai ki ho thai hi exact in seven history hi ding hi ta in kay zong very blessed kahin na I always see you in YouTube na kan busing kay na hiwa nga ita ki hoding kata san po tunay nga ki hoding kayong kakipain isunang zong mabana patenin attainable in din try to go far na and sign like a star not a normal star na ava pen hung hin lang ni khating le na story ho hi just to pi ta ta hi Israel mun ai lo le mun thu pi khanai hung ki ho thai kit na ding pathenin pathain bo in tin down na zong ki gel do sing ti su ka ga sai na I mi pi hon zong taw na gel do ti su ka ga sai hin tin dunia ding Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow hi san na chai ho tin su le tu ni guest pa to ka ki ho lim hon na I phat chu bin ho chu le ingai sa dan ho Impact TV Kuki channel official website a comment le feedback ni hin pi thei hi dunia ding hi san in khum khana ka hin nei in mun tinai chu talkshow ve zo sin bon chawin mangpha